Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio no ku rubuga rwa internet, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi z'amakuru torambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ubwicanyi bumaze kwica abarenga 20 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Mu Rwanda ho urukiko rwumvise abashinja Dr. Venant Rutunga, umunyarwanda ushinjwa ibyaha bya jenoside wirukanywe n'Ubuholandi akoherezwa kuburanishwa mu Rwanda. Ni kuwa kane ntigwibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe. Mukanya nari mvuze ko ari kuwa kane ariko ntabwo ari kuwa kane, nari nibeshye, ni kuwa kabiri. Banki y'isi yatanze impuruza ko ubukungu bw'isi buri hafi yo kugwa mu manga mu gihe ingaruka z'intambara yo muri Ukraine n'icyorezo cya COVID-19 zikomeje kugera ku batuye isi. Banki y'isi yagabanuye urugero rw'integanyamusaruro growth forecast mu mwaka utaha, ivuga ko ubukungu bw'isi buzazamuka ku kigero cya 1.7 gusa muri 2023. Ni urugero ruri hasi cyane ya 3% banki y'isi yatanze mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Imibare ya banki y'isi kandi ibona ingaruka zizamuka ry'ibiciro n'ingano y'inyungu ku nguzanyo ziri hejuru nka bimwe mu bibazo by'ingenzi abategura gahunda za politike z'ubukungu bazahura nazo bagomba kurangiza. Tugiye mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomeje kuvugwa ubwicanyi bumaze kwica abarenga 20 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango utegamiye kuri leta Société Civile Force Vive de l'Ituri uravuga ko muri ako karere abantu bishwe ndetse n'amazu agatwikwa n'abarwanyi bakekwa kuba arabo mu mutwe wa Codeco. Dieudonné Losa n'umuhuzabikorwa wa Force Vive avuga ko abaturage babayeho mu bwoba kandi batabona uburyo bwo gushaka ibyo kurya. Navuganye nawe mu kanya kashize ntangira mubaza uko byagenze. À partir du 6 ku itariki ya gatandatu nibwo twatangiye kubona ubwicanyi butandukanye mu gace ka Njugu. Umuntu wari utwaye imodoka yishwe n'abaje kumenyekana ko ari abarwanyi ba Codeco ku muhanda wa RN 27. Uwo munsi kandi hari abandi bantu babiri bakomerekejwe ku kiyaga cya Albert, nabyo bikozwe n'abo barwanyi ba Codeco. Mu ijoro ry'uwa gatanu rishyira uwa gatandatu amazu amwe y'ubucuruzi yakuweho inzugi mu gace ka Ninzi bikozwe n'abantu bambaye imyenda ya gisirikare. Ku itariki ya 7 abantu 3 biciwe ku muhanda wa RN27 mu gace kitwa Passa. Sur la RN27 dans un village appelé Passa. Le dimanche monté, on va assister à une ku cyumweru mu gitondo twabonye ubwicanyi buhambaye ubwo abantu benshi bishwe. Hari abavuga abantu basaga 20 bishwe, gusa ntidushobora gutanga imibare nyayo kuko mu duce tumwe abantu badashobora kuhagera ngo begeranye imirambo yatangiye kwangirika. Imwe muri yo yaratwitswe. Dutegereje imibare irushijeho gusobanuka uyu munsi cyangwa ejo. Twamenye kandi ko uyu munsi imodoka zasahuwe ku muhanda wa RN27 ndetse ko hari umwana wari mu modoka wishwe. Twumvise ko bamwe mu bagenzi bari muri izo modoka ngo baba bashimuswe n'abo barwanyi ba Codeco. Mwe mwamenye gute ko abo bantu ari abarwanyi ba Codeco mushinja kugira uruhare muri ubwo bwicanyi? Ntabwo twe tubashinja, ayo ni amakuru twahawe. Amakuru mwahawe nande? De la part de victimes de zone où twayahawe n'abaturage bakozweho mu gace kabereyemo ubwicanyi, babashije kubamenya kuko babonye aho bateye baturuka.
ndetse no ku cyumweru abantu bari batanze impuruza mbere y'uko ubwicanyi buba. Bavugaga aho bababonye bikusanyirije, abasirikare ba guverinoma ntibatabarira igihe ngo baburizemo ubu bwicanyi. Ariko hari n'andi makuru avuga ko ingabo za leta ndetse n'iza MONUSCO zaje gutabara no guhosha ubwicanyi. Mwe muravuga ko atari ko byagenze? Ntabwo tuvuguruza abatanze aya makuru. Nibyo koko abasirikare, ingabo za MONUSCO zaratabaye, ariko ntibyabujije abantu basaga 20 gupfa, kandi impuruza yari yabayeho mbere y'uko ubwicanyi buba. Nta mazu yari yagatwitswe. Byashobokaga kuburizamo ubu bwicanyi mbere y'uko abasaga 20 bicwa aka kageni. Ubu noneho ibintu bimeze gute rero? Abaturage bari hehe? Abaturage bose bo muri aka gace ndetse n'abarwayi bari mu ivuriro rya Dorodoro muri icyo gihe, ndetse n'abaganga bose barahunze, ubu bakaba bari mu nkambi y'impunzi. Iyi nkambi yahindutse ahantu bacucitse badashobora gusohoka ngo bajye gushaka ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa. Ibintu bimeze nabi cyane kuri ubu. La situation elle est très catastrophique à ce moment. Dieudonné Losa turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'ingabo za Kongo, ariko ntabwo biradukundira. Imibare mishya yatangajwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU yerekana ko igihe cy'iki ryo mu mwaka ushize ku mugabane w'Uburayi ryari rishyushye ku rugero rugaragara cyane. Ikigo Copernicus Climate Change Service cyavuze ko umwaka ushize wabaye uwa kabiri mu bushyuhe mu mateka. Ibipimo byawo byasumbwe gusa n'ibyo muri 2020. Ibipimo byo mu Burayi byagiye ku rugero rwiyongereye kurusha indi migabane yose. Ubushyuhe bukomeye n'imvura nke byateye ibihe bidasanzwe by'imiriro y'agasozi. Uduce two ku gasongero k'isi natwo twagizweho n'ingaruka ry'ihindagurika ry'ikirere. Umuyobozi wungirije wa Copernicus yavuze ko iyo mibare yerekana ko hakenewe byihuta uburyo bwo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere no kugendana n'ikirere gikomeje guhinduka. Ubushinwa bwahagaritse gutanga impushya zemerera abagenzi kujya mu mahanga byita visa ku bantu bo muri Korea y'Epfo ndetse no mu Buyapani mu kwihimura ku byemezo bijyanye na COVID byafatiwe abagenzi bava mu Bushinwa. Beijing ivuga ko birimo ivangura nk'uko yabivuze, kwibasira abagenzi b'Abashinwa gusa. Mu Bushinwa itangazamakuru rya leta rirandika mu mitwe y'inkuru zaryo ko abategetsi bo mu mijyi ikomeye n'intara bavuga ko urugero rw'ubwandu rwarenze ibihe bikomeye. Cyakora ibitaro n'amazu y'izabukuru aracyarengewe cyane n'abantu barembye, kandi hari n'ibura ry'imiti ya COVID. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi OMS ryongeye gusaba ko habaho umucyo ku makuru ava mu bategetsi b'Ubushinwa. Nubwo abategetsi batanga imibare itageze ku 10 y'abapfa buri munsi, inzobere mpuzamahanga zo zivuga ko abantu bagera kuri miliyoni bazicwa na COVID-19 mu Bushinwa muri uyu mwaka wa 2023. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kiss FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira kandi ndetse no kuri Kiss FM muri Uganda. Mukanya turugaka ku makuru arambuye. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tujye mu Rwanda mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukoreranye mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'igihugu. Abatangabuhamya batatu bashinja Dr Venant Rutunga wumviswe n'urukiko kuri uyu wa kabiri bavuze ko batazi uruhare yaba yaragize muri jenoside. Bwana Rutunga wahoze ari umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi cya Izari aregwa ibyaha bya jenoside. Ubushinjacyaha buvuga ko yakoreye muri icyo kigo yayoboraga ndetse no mu nkengero zacyo. We aburana abihakana. Venant Rutunga yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi mu mwaka wa 2021. Umunyamakuru wacu Yves Bucyana akabakurikiye urwo rubanza adutegurira inkuru ikurikira. Abatangabuhamya bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha bumviswe n'urukiko uyu munsi bose uko ari batatu, icyo bahurizaho nuko ngo batigeze babona uruhare rwa Venant Rutunga muri jenoside. Habimana Yohani yabwiye urukiko ko yari umudozi muri Izari, kwazi neza Venant Rutunga kuko yari umuyobozi w'icyo kigo. Avuga ku rupfu rw'umwe mu bari abakozi ba Izari, George Ndamage, yavuze ko yiciwe muri icyo kigo
mu buhamya bwe avuga ko yumvise ko abamwishe bagororewe inka, ariko avuga ko atazi neza abatanze iyo ngororano. Bimwe mu byo Dr Rutunga Vena ashinjwa ni urupfu rwa bamwe mu bari abakozi ba Izari barimo uwo George Ndamage n'abatutsi bari bahungiye hafi y'icyo kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi, ndetse ko yakoresheje abasirikare n'abapolisi bari barinze icyo kigo bakagaba ibitero byibasiye abatutsi bari bahungiye muri Izari no mu nkengero zayo. N'ibyaha we aburana ahakana. Abandi batangabuhamya Nzeyimana Jean de Dieu na Mwitende Vianney bo bavuze ko bari abahinzi baturanye n'ikigo cya Izari. Bavuga ko Dr Rutunga batamuzi, ko bamwumvaga ku mazina gusa nk'umwe mu bayobozi ba Izari. Bemeza ko bagiye muri bimwe mu bitero byagabwe ku mpunzi z'abatutsi, kandi ko izo mpunzi zishwe n'abapolisi n'abasirikare barindaga icyo kigo. Mu iburana rye Dr Vena Rutunga yemeye ko yagiye guhuruza abasirikare, avuga ko yabikoreye kugira ngo barinde umutekano w'ikigo yarashinzwe gucunga, ariko avuga ko atabazwa ibikorwa bakoze binyuranyije n'icyo yabahamagariye. Urubanza ruzakomeza ku munsi w'ejo, humvwa abandi batangabuhamya bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha. Umuntu ukekwa kuba umukuru w'inyeshyamba wo muri Sierra Leone yagiye mu rukiko rw'ubujurire muri Finland aregwa ibyaha by'ubugome mu ntambara y'umwiryane yo muri Liberia. Kongera kuburanisha urubanza byategetswe nyuma y'uko Jibril Masakwa agiriwe umwere n'urukiko rwo hasi mu mwaka ushize. Iburanisha rizajyanwa muri Liberia mu kwezi gutaha, hakurikireho muri Sierra Leone. Bwana Masakwa yatawe muri yombi muri Finland muri 2020 aregwa ubwicanyi, gufata ku ngufu n'ibindi byaha by'intambara. Yari umugaba wo hejuru mu mutwe w'inyeshyamba zo muri Sierra Leone uzwi nka Revolutionary United Front wanarwaniye muri Liberia. Icyegeranyo gishya cy'ishami rya Loni rikurikirana impfu z'abana cyerekana ko benshi mu bana bapfa bataragera ku myaka 5 y'amavuko bava mu bihugu byo muri Afurika. Ubwo bushakashatsi buvuga ko abana bagera kuri miliyoni 5 bapfuye mu mwaka wa 2021, ariko urugero rw'abana bapfa mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika rwagabanutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Inkuru ya Roda Odiambo uri Nairobi, muragezwaho na Victoria Nkunda. Nubwo umubare w'abantu uri kwiyongera muri Afurika, ibyo bifite ikindi kiguzi biri gutanga. Icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kiravuga ko kuba harongerewe ibikorwa byo gukingira, gushora imari mu bikorwa by'ubuvuzi no guha amahirwe abagore yo kubyarira mu bitaro biri muri zimwe mu mpamvu zituma impfu zigabanuka. Ariko hari umurwi w'abana batageza ku myaka 5 abavukira mu bihugu biberamo imirwano n'umutekano muke, aho amaleta ashyira amafaranga make mu bikorwa by'ubuvuzi n'imigambi yo kurwanya indyo ituzuye. Bimwe muri ibyo bihugu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Niger, Sudani y'Epfo na Centrafrique. Iki cyegeranyo kirasaba ayo maleta y'ibyo bihugu kongereza inkunga bashyira mu bikorwa by'ubuvuzi bijyanye n'ivuka ry'abana. Biravugwa kandi ko kongera uburyo imyirondoro ifatwa byafasha mu kugena imigambi igamije kuramira abana bari muri urwo rwego. Polisi y'Ububirigi iravuga ko yafashe toni zirenga 100 za kokayine ku cyambu cyo mu mujyi wa Antwerp mu mwaka ushize. Ni ingano y'urugero ruri hejuru kuri iyi nzira ikomeje gukoreshwa mu kwinjiza rwihishwa ibiyobyabwenge mu Burayi. Kuva icyambu gisa n'igifunguye naho kiri mu Burayi bw'uburengerazuba ndetse n'amasano y'ubucuruzi hagati y'umugabane wa Amerika y'Epfo byatanzwe nk'impamvu zateye ubu bwiyongere. Ibiyobyabwenge byavumbuwe byahishwe mu ntebe, mu mineke ndetse n'imbere mu mbuto z'inanasi. Polisi itangaje urugero ruciye agahigo umunsi umwe nyuma y'uko umwana w'umubirigi yiciwe mu gitero cy'amasasu gikekwa kuba gifitanye isano n'ibiyobyabwenge. Ikibazo gikomeje gukaza umurego mu mihanda ya Antwerp. Nyuma y'iminsi amakuru akubiye mu gitabo Spare cy'ubuzima bw'igikomangoma Harry cy'Ubwongereza asohoka dondi n'ibiganiro amaze iminsi atanga kuri televiziyo, iki gitabo cyatangiye kugurishwa ku mugaragaro mu Bwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada.
muri iki gitabo Harry avuga ko ngo mukuru we yamuhohoteye akoresheje ingufu kandi ko mukase Camilla yakinnye icyo Harry yita mu gitabo umukino ku bijyanye no gushinga urugo ndetse n'ikamba. Umwe mu bamunenga ariko yasobanuye iki gitabo nk'icyuzuye amagambo ashingiye ku nyito. Noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Karemera mu ngamba zo kwirinda ko ibibazo malariya yabateje byazasubira. Hagati aho Filipo mu iperereza n'Urunana. Ego mani, mbese ibyo numvaga nk'abatema niwe watemaga ibyatsi Kareme? Ego ko uyu ninde watengeneje hano ku irembo no mu rugo hose Kareme? Ninjye Sheri. Ego ko isaha hose wakoze isuku ryari Kareme? Nyine ururyamye nabyutse ugisinziriye. Wahakenyemuye neza ibinogo byose wabisibye byabaga hano ku irembo no mu rugo, none urimo rwose uratema n'ibihuru bikikije urugo. Cyane. Niko se we kumva unabidasanzwe? Ntibisanzwe nyine. Ni iki kigiye kubaza? Ngo ni iki kigiye kuba? Hari icyo nketse tu. Uketse iki se hano riri? Aka ni agasiripurize ushaka kunkorera sha? Agasiripurize bwoko ki se sha? Wasanga utarimo gutegura ko tujya gusezerana mu murenge se sha? Nyine nk'agasiripurize ugiye kunkorera kubera ko nyine ntwite. Ndibeshye. Uribeshya sha, uretse ko nyine ibyo ukongeye gusama. Ndishimiye cyane. Niba atari byo rero, ubwo hagomba kuba hari abashyitsi tugiye kugira ukabutarabimbwiye. Nabyo si byo. Yampaye none se ubwo aya masuku yose wakoze yaba ari iki ko mbona adasanzwe Kareme? Iyi ni gahunda yo kurwanya malariya natangije hano mu rugo iwanjye. Gahunda nise ngo hehe na malariya iwanjye. Nibyo cyane rwose. Icyakora nyine nk'uko wari ubivuze, urumva ko ari gahunda ifitanye isano n'uko twite. Yego sha. Cyane rwose. Kuva nkimara kumenya ko twite nahise mfata ingamba zose zishoboka zo kukurinda ko malariya yakongera gutuma tubura umwana wacu nk'uko byagenze ubushize. Cyakora nibyo koko, nakuyemo inda ya mbere kubera malariya. Iyi suku ubona nakoze yose rero ni muri urwo rwego. Ni ukuri wakoze neza cyane Kareme. Rwose ndashaka ko kuri iyi nshuro umwana twita atazongera kugerwaho n'ingaruka kubera ko warwaye malariya. Ngomba gushyira mu bikorwa ingamba zose zo kurwanya malariya mu rwego rwo kukurinda nk'umugore utwite. Yego sha. Ngomba kukurinda malariya rwose. Kandi urabona ko mbirimo neza. Natangiye nkuraho ibihuru bikikije urugo, nsiba biriya binogo byari mu rugo, urumva? Ndashaka ko n'ahandi hose hakikije urugo biri mbikuraho, ubundi nkajya ngukingira amadirishya hakiri kare nimugoroba, ndetse nkanakora ku buryo uzajya uryama mu nzitiramibu ukoranye umuti buri gihe. Yego rwose uzaba ukoze n'ukuri Sheri, malariya yaduhaye isomo. Mbese ko mbona wambiko uwo mwana mugiye Budensia si we mbaza? Ariko se nk'ubwo urambaza iki? Ikibazo nkubaje se ntucyumvise? Ndakubaje nti ko wambika uyu mwana neza nkaho ushaka kugira aho umujyana urashaka kumujyana hehe? Kutansubiza? Ngiye kumutangiza ishuri. Ngo kugira ngo nkubwiye ko ngiye kumujyana mu ishuri. Tekereza. None ugeze naho upanga gukora ibintu runaka utanambwiye? Impamvu yo kubikubwira ariko. Ngo iki? Nta mpamvu yo kubikubwira niko mvuze. Okay. Nuko ko nkubwire ngo ngiye gutangiza umwana ishuri. Kuki utabimbwira se? Mbese ubundi ni gute wumva ko navugana nawe mu gihe wowe udashaka ko tuvugana? Ubundi se wowe wumva nakuraho imbaraga zo kuvugisha umugore umfata nkaho ndi mayibobo? Ibyo birakureba. Ngaho nsobanura impamvu watangiye gukora ibintu utabanje kungisha inama. Hari ubwo ibyo nakoze ari bibi, ngiye kwijyanira umwana ku ishuri y'incuke. Budensia, kuruguturu unyumve neza. Icyo numva se ni iki? Umva, keretse niba uwo mwana umushyiriye se. Ego mwana. Niba umushyiriye se mwamubyaranye nyine umujyane. Ese nk'ubwo ibyo uvuga ni ibiki? Ndavuze ngo niba mumva umushyiriye se mwamubyaranye mujyane. Ariko niba ari umwana wanjye nabyaranye nawe, ntugomba kumukura hano tutabyemeranyijweho. Ego baba rero. Nuko mvuze rero nta kundi. Niba ari umwana wanjye ntufite uburenganzira bwo kumujyana ku ishuri tutabyumvikanyeho. Urumva? Aho tugeze Fili.
natangiye gushidikanya kuri papa w'abana banjye. Yewega mwakira agatera gushyitsa amaronko munsi ya ahubwo se ugira ngo ndatinda sha Honore? Nibyo reka nicare ariko sintinda. Umeze ute se sha Honore? Ndaho meze neza. Imana ishimwe. Mva rero hari amakuru namenye none narinje ngo tuganire. Amakuru ki se mujyana? Amva namenye ko utwite. Ngo iki? Mujyana ibyo mwabibwiwe nande? Sha amakuru nayakuye ku kigo nderabuzima. Ego ko mana. Urumva nyine uko bigenda? Iyo umubyeyi agiye ku kigo nderabuzima bakamusuzuma bagasanga atwite, bahita bamenyesha umujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu uwo mubyeyi atuyemo kugira ngo atangire gukurikiranirwa hafi. Mbese nuko byagenze? Ubu ngo ufite ku rutonde rw'ababyeyi batwite babarizwa mu mudugudu nshinzwe ngomba kwitaho. Mana we mujyana ni ukuri umbabarire ntihazagira undi muntu uhayo makuru. Yego nyagasani. Umva Honore, karame, kuba umugore atwite se bigomba kuba ibanga wa? Ega abantu bose siko ari beza, hari n'abanyeshyarima, hari n'ubimenya nyine ugasanga ashatse kuguhemukira. Oya sha, umubyeyi utwite ntakwiye kubigira ibanga, kuko kumenya ko atwite bituma abantu bose bashobora kumuha ubufasha bukenewe. Nibyo se? Maze rero nyine mugomba gukora ibishoboka byose ukiyitaho, umugabo wakakwitaho, urumva? Kugira ngo ibyabaye ubushize ku nda ya mbere bitazongera kuba. Ukarya indyo yuzuye ikungahaye mu ntungamubiri, ukirinda imirimo ivunanye, ukanaruhuka bihagije. Kwirinda malaria byo rwose ndabona mwabyitabiriye. Hano mwasibye ibinogo byajyaga birekamwo amazi. N'ibihuru bikikije urugo rwacu rwose Karemera yabikuyeho. Ni byiza cyane rwose. Mugomba kugenzura ahantu hose hashobora kuba indiri y'umubu, mukahasiba. Cyane rwose. Wibuka kurara mu nzitiramubu ikoranye umuti buri gihe se Honore? Nyiraramo mujyana. Yego rwose. Komereza aho bizatuma wowe n'umwana utwite mukomeza kugira ubuzima bwiza. Yewega uziko naringize ngo uyu mugoroba ntiwafunguye butike shafiri. Reka da nuko nari negetseho ngiye hano inyuma y'inzu. Nuko nari ngiye kujya gushakira ahandi ibyo narinje kugura hano iwawe. Tekereza amafaranga yarancitse koko. Mbere na mbere rero reka mbanze nkwifuriza umwaka mushya muhira wa 2023. Muzawurye ntuzabaye. Nawe umwaka mushya muhire Shyaka. Urakoze. Yega. Wari ukeneye iki se ngo nguhe Shyaka? Ufitemo umuti w'amenyo n'uburoso? Ndabifite rwose. Okay. Ngaho mu muti w'amenyo munini umpe n'uburoso bubiri. Kanze mbigushakire mbiguye. Nikoze nta kindi ukeneye se? Oya nibyo byonyine nkeneye. Ngaho akira. Urakoze. Hari ubu ngubu nangaye. Ariko Shyaka ndakumva Fili. Mbere yuko yishyira ngo ugende numvaga hari icyo nshaka kwibariza. Ushaka kumbaza? Maze iminsi numva mfite ikibazo pe. Kibazo kise Fili? Nukuri ndahangayitse pe. Nibyo? Niko ndakumva. Ndabizi rwose ko hari abagabo mujya muganira kandi mugahana amakuru. Yego barahari rwose. Ndagira ngo mbabarire umbwire Shyaka. Icyonzi cyo ndakikubwira rwose nta kibazo. Mbabarire umbwire rwose. Ntabwo waba warigeze wumva cyangwa ukabona umugabo ushobora kuba afitanye akantu k'ubushuti n'uriya mugore wanjye Budensiyana? Ngo iki? Nta muntu w'umugabo uzi waba ugirana imishyikirano yihariye na Budensiyana koko? Kubera iki ubitekereza Fili? Sha umbwira rwose. Sha sinakubeshya rwose ntabyo nzi pe. Mbwira wangu. Ariko se sha ahubwo kunzi ko Budensiyana ari umugore utajya agendera muri ibyo. Ubwo byaba ari byo ra? Yego nanone sinabyemeza 100% kuko buryo umuntu n'umuntu, ariko numva atabikora rwose. Bamubwire Shyaka. Ndakumva. Ngenda tekereza ko yaba afitanye ubushuti n'abandi bagabo. Kubera icyo utekereza gutyo Fili? Kubera icyo utekereza ko afitanye ubucuti n'abandi bagabo Fili? Ndabitekereza rwose. None se sha niki kitagenda neza n'umugore wawe? Hari ibyo wamufatanye cyangwa se akubwira ko utakimushimisha? Bimeze bite?
anye karame titire. ubu rero nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri aka kanya. Ni ukuri nanjye ndabyishimiye cyane. mbese waje ukatwakira sha? yego ndaje bose. Ndabona afite abakiriya benshi rero. tubaho iki se? anye urafata iki se? Njye ndafata soda. nta kindi wafata se kitari soda anye? Yewe oya soda rwose niyo nkunda kwinywera. mwenda bazanira iki se? yema kabyeri gakonje gashyushye. zanira gashyushye. ntacyo kurya se? banza utuzane icyo kunywa cyo kurya urakizana nyuma. Ariko rero hagati aho rwose umwaka mushya muhire wa 2023 titire. yego nawe shahanye uzawurye ntuzakurye rwose. Murakoze cyane. anye karame ndagushimira kwigoma umwanya wawe ukemera koza tugasangira. Ariko namwe ndabashimira titire kubera akazi kenshi mugira hariya ku kigo nderabuzima. Mba numva rwose kubonera umuntu umwanya ari kwigomwa bitoroshye. akazi ndakagira ariko burya njya ngira umwanya akazi karangiye nkaba nasohoka nk'ubu nkasangira n'inshuti cyangwa nkakora ka siporo. Ni byiza rwose. ntako bisa kuba dushoboye kwicarana tugasangira rwose. Yego ubanza ubu noneho ariko ngiye kumenyana nawe byimbitse. cyore rifuta ko mpamagaye se? mwitabe buriya wasanga gukeneye cyane. halo mwiriwe titire. wiriwe. murahagana he? ndi hano kuri centre. titire hano ku kazi hari kese tugize yihutirwa dukeneye ubufasha bwanyu ariko. nibyo reka nze ndebe uko mbigenza. oh my god anye karame ku kazi ko bampamagaye bitunguranye ndabigenza nteko ariko twari tukibonana kandi ngomba kugenda. burya se nuko bimeze fili? erega shyaka ubundi seka mbabaye rwose. cya ko bitumvikana. nawe se budense ya nuriya ntitukivugana. no kuvugana nimuvugana se koko? ashwi ntawe uvugisha undi rwose. uyu byakabaye ibiganiro bizima tubazanye ibibazo. urugero ushobora kumubaza nturagiye aho gusubiza yego cyangwa oya nawe akambaza ngo urambarize iki se. mbese gutyo mbese ugira ngo biroroshye shyaka? bitoroshye biri. ubwo uzi ko tutakirarana no mu cyumba? iki? reka da ubu turara ukubiri rwose buri wese afite icyumba cye. ntibishoboka. akabariro se mperuka kugatera ryari ko yamfungiye amazi n'umuriro amezi aye 3 agiye kwihirika. nima mutese fili byo mbwira nibyo koko? tekereza ko noneho asigaye afata imyanzuro akikorera ibyo ashaka kubirebana n'abana bacu. no fili. none se shyaka ndakumva. ubwo urumva hatari ikibimutera? yewe birumvikana pe. uko byagenda kose nta kuntu umugore yasuzugura umugabo we bene ako kageni adafite undi mugabo umushuka. ahubwo bigisigaye ni ukunyica. sha natekerezaga ko ari ibintu byoroshye ariko none ndumva bikomeye pe. birakomeye. ngaho rero shyaka ngira inama rwose kuko ubu hazajya kubona ukabona ubuzima bwanjye buhise burangira da. izi mpungenge za Filipo wowe urazivugaho iki? ubaye ishyaka se wamugiriye ihe nama? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana. natwe ni hano turi gusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. gusa niba ari bwo ugitangirana natwe nakubwira ko
mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ubwicanyi bumaze kwica abarenga 20 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Naho mu Rwanda urukiko rwumvise abashinja Dr Venant Rutunga umunyarwanda ushinjwa ibyaha bya jenoside wirukanywe n'u Buholandi akoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Abamushinja bose uko ari 3 bumviswe uyu munsi bakavuga ko batazi uruhare rwe muri jenoside. Ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Njumva twafashijwe na Jay Megani wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango uraraharyana.